Pričamo priču o dva jarca. To je jedna rijeka. Da. Bila jednom jedna rijeka, tuda teče voda. I na toj rijeci se nalazio most. I preko mosta su prelazile životinje kada hoću da pređu sa jedne strane na drugu. I tako je jednom krava došla i prešla preko mosta. Jel tako? Da. I onda je došlo i prase je prešlo preko mosta. Da. Pa da, lijepo je prešlo preko mosta. I onda jednog dana došao je i konjo. Da. I konjo je prešao preko mosta i otišao kuda je pošao. Jednog dana došla su dva jarca i htjeli su da pređu preko mosta, ali oba jarca su pošla da pređu u isto vrijeme. I kaže jedan jarac, pomjeri se da prođe. Kaže drugi, neću, pomjeri se ti. I ni jedan jarac nije htio da se pomjeri. I oni su se tako svađali, vikali, pomjeri se, ja ću da prođem, i pogurali se i upali su u vodu. I odnijela ih je voda. I onda su se nekako otplivali, nekako su se izvukli iz vode. I onda su rekli, ne smijemo se više svađati, nego moramo se lijepo dogovoriti ko će proći preko mosta. I onda sljedeći dan došli su dva jarca i onda su rekli, zdravo, kako ćemo preći most? I onda je drugi jarac rekao, ajde pređi ti, pa ću preći ja. Tako, nećemo se svađati i lijepo ćemo preći preko mosta, da ne upadnemo u vodu. Tako? Da. I onda se više nikada nisu svađali i ne smije se svađati, nego se uvijek lijepo dogovorite sa svojim drugarima. Eto ga kraj.